Turang rasenina si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari dage raduras kita rende ibas kitab dendenta nomor 374 ayat 1 se ayat 2. Yesus ulu kegeluhanku. Yesus pekan doa wari berngi si pepitu keneda lit ibas gelar di bata bapa ingan nehken pertoton ibas gelar Yesus Kristus singa jari kita ertoto ras ibas gelar kesah si badia si pengasup kita guna tetap ertoto man Tuhan di bata perkuah ate ras dame ibas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerindarilah. Amin. Adi terkam yalo kendukap ibas di batanari kai saja sepindolu manbana arah pertotondo. Matius 21 ayat 22. Mari dage si puji Tuhan arah kitab mendenta nomor 412 sindekan ayat sada ras ayat telu.
menderita karena kinulin ras kekelengan Tuhan. Di batakap inganta neken pertoton, arah pertoton ta ipengasupna kita geluh bagi surah-surana. Begepe arah pertoton ta ipulahina kita ibas berbagai-bagai perbeben ibas kegeluhan ta. Si puji dage Tuhan rekiteken kinulin ras kekelengan naman banta. Arah kita mendendenta nomor 310 siwah sendekan ayat sada ras ayat 2. Kinilah super manusia geluh ibas pertoton. Turang senina Tuhan ta Yesus Kristus kap ingatan nurikan isi puso arah pertoton ta. Surah-surah Tuhan rina kita toto manbana sebagai tanda kini terkenta manbana. Tapi bagi sedekah enda entah kurang dengar kita toto suruh toto kendirita jabunta keluarga anta kalau si deban begepe notoken gereja langkinlah sedekah enda kita toto kunelit perbebenta kelengenca tapi kune enggo kita pula ibas perbenari lanai si ingat ertoto man Tuhan. Marilah siaku kentole kinilang asupenta arahan dendenta kitab denden nomor 440 sendekan ayat sada ras ayat 2.
berita pengalami dosa. Selaku pesuruh di bata, aku neken ke tanah man bata kerina pengalami dosa. Nina, malam ate kala singgo ia lemi di bata salahna. Singgo tamakan di bata, singgo itanamkan di bata dosa-dosana. Malam ate kala sila iperkirakan di bata dosa-dosana. Roma 4 ayat 7 sehwalu. Amin. Meriah ukurta arkiteken enggo ia lemi Tuhan dosa-dosanta. Mari dege si puji dia arah dendenta kitab denden nomor 402 sindekan ayat sadaras ayat 3. Sama kita ibas renungan ta ibas waris itu kenenda pendengar kita moge pustaka sibadia bagi ibas renungan ta mari kita ras retoto mindo pemeteh ibas di batanari. Oh Tuhan di batap kami akan bujur man bantu Tuhan sebab Tuhan